Loh, peda jadi raga dari petani. Apa peda beli? Uli beleleng yang sinawang kata peda. Peda itu artinya untung. Man rezeki loh, man rezeki. Uli dijit kan eman rezeki. Uli ngadep nyodak sini loh. Mal jani nyodak sinane. Raga kan lah tuh punya nyuh tuh satak pun. Jadi ane apun tuh bakat yang molas bungkul kali satak pun. Pelung tali bakat kali harga 10.000. Buat 30 juta raga ngelapis loh. Sing tenuk 30 juta. Diji untung rugi adane beli. Adi rugi orang nyai. Menolak kone punya nyu satak pun. Maka satak pun sander tatit sing rugi raga. Kejang bangke pun sander tatit. Sing pun terbakar loh. Apun tuh artinya abesi satuan tuh. Yang ubuan, aukud, yang tanaman, apun. Sing lengah lewan ini. Oh gitu. Adi lengah buah gati yang beli. Oh, Tumben ngaku lengah nyai. mana dibisil liu raga mandati ngadep nyodak sini beli. Soalnya atap gati renane loh. Nang ngodalin liu purnama kedase. Apa buene misi piodalan betar turun kabeh di besake. Jak pasti beliu anaknya nganggo nyodak sini loh. Oh, berarti ragu untung besar nih beli. Beli, orang tukang penak nyue, kayang kuat nih alih, anggon nyodak sini. Adi kayang kuat alih, dijeng ida ngesin. Nyuwaya mari dari anggon dak sini. Maksud yangi pang liu mandati. Nyoh negen alat beliu man bati. Diji ada untuk liu mandati. Bedek badannya beli. Adi bede orang nyai. Man beli kadang sing bisa menek punya nyuh. Konen mangongkos tukang penek nyuh. Tukang ngisin, tukang kerik, oh. Pang tadi nyodak sini tar kene. Nah, beli sing bisa menek nyuh. Menek tubuh ngaran doang. Berarti pembelinya tinggal nganggu kan loh. Oh, tinggal mesuang pipis, sing tuyuh menek, sing tuyuh ngeri. Tapi liu ibu-ibu yang rengkeng nyodak sinane mahal. Kapah-kapah bang untung petani ini. Jadi ulian liu rerainane, makanya liu nak nganggur nyodak sini. Makanya kenyat, tuh kade mahal. Manian yang subes yang ada rainan, ben berkembali mudah nyodak sinane. Saja loh, apa gen kenyat pasti mahal. Beli, nyodak sinane mahal nak sing sampai ratusan ribu. Raga yang melihatnya harus ikhlas. Nyanan beli nyodak sini mahal mengeluh. Yang beli sandal atau kebaya ane mahal-mahal jaga aluh mesuang pipis. Tadi jelma kapan dek mengeluh? Diingat tuh. Adi awake bang munyi nyai.